Jatano Roman script for Kokborok choba RSKC ni ngene ang chairman tay ani loge sini convener barang-barang advocate Mintu Darburma tay sini senior member barang-barang Otul Darburma barok jumka samne ngene tay RSKC ni debak anong so ngene no ani kapuni hamzama tay choba ni chibe ya far barok semano thanai 29 तारिख निसिमे किजा तुमफ्रा लाइजाक Kokborok script ni issue noti ini ge abo घटना चक्रे TBS ni president ni tongmong kobor ni daratei yang ni thaka ge chini movement to aboni sikang ni simino chengi tongmani no sema basically chini movement ni je prime focus tongmani abo hake CBSE se tongmani CBSE wo Kokborok curriculum hambani ulo CBSE ni je Kokborok question paper tai suimani aborok tambai umnai ungi abono tei kok bangla man baluksa baruk semano je May mas thangnai bisini ne galo chief minister kisa city sui hormani leader of opposition barangna chini Oliver Darburma aro bo je jukti re pulumanita je unko CBSE borok by script by question paper set lemia neke teke se jukti pulumani ya phangni sali simi TBSE bo Kokborok bangla script bane prujali tomo bangla script bane purikha banai tomo haru jukti puja ken ablo hangka jeng saka je o jukti jukti asole kokni jukti mane samgu jukti jukti ya nung boy se bangla script hai khlai ke ba sare ba bangla script ne suine ya dali jan hani ngai nai ke am bagai bono sun kasan norok bangla script bai je Kokborok boy sapa go apni to kono notification kari কিন্তু RTI khlai abro kari sa ngen notification se kari ngen apni bo unko bai bo jukti bai unko ba bangla script bai boy irox number geta abor no phuno goi noni je bhul samung no chaya samung dor khlai to mani abno norok legitimacy rinani tana dia abu chaya tege sa kok na kai tege sa fact jeta Tripura o graduation level o post graduation level je purikha ringi to Kokborok ni aro bonukjak 99.99999% no Roman script bani sujaki to bibhinno dal bidal ni tab bono je exam rogui to TSR ni exam ro koni exam ro ar rogobo bangla script be baksa Roman script bo question khlaiku samgui thaba jabe ge by script be tongui to ge aborok no jukti no goi ni chaka je nong nabo chaya nong te gisa chithi ro hodi CBSE bo neke abose borok chithi ro hoya mang pai thago January ni 12 tarikh kaisa chithi ro hajakha ngone simi director education director school education simi nge o chithi je ro horjakha o chithi ro hormambo cheubo tai tu ka thitum latha bo tabai tu amti ja o chithi of the students they want to use Roman script during examination so you are requested to take action as you deem fit abongka actually je language by chithi sujamai ngkai tabo question phayo chief minister ni dagi mumbai director school education boje o chithi rohor ka CBSE no bufru rohor ka January ni 12 tarikh ekdom deni boktogo phanangai tui lombang tui boktok jora phaibro se borok chithi sui phiaba
इ स्क्रिप्ट CBSE नि स्क्रिप्ट इशू न तुई नै CBSE ओ जे परीक्षा रग नाय अब न तुई जे स्क्रिप्ट नि जे पेपर अब न तुई जो टेक अप खालायमानि RSKC टेक अप खालायमानि किन्तु मार्च नि सिमि मार्च नि सिमि जो टेक अप खालायजा ओंके CBSE बाय जों टेक अप डाइरेक्टली CBSE बाय टेक अप खालायमा हांखाय 2022 नि सेप्टेम्बर नि सिमि जों टेक अप खालायजा आसु सकान सिमि जों सामुदाने फैलायजा ओंके अब नंबर ऑफ प्रोसेस न आमते खालायलेरि तो निका आमते खालायलेरि तो निका अब सावचे लाभ करी ओंके CBSE ओ से CBSE नि जे प्रॉब्लम तो माने अब न से जिनि प्राइम फोकस खालायै जिनि चबानि सामुंग खालायना बागै जों जे सुरु नुखा जे अब RSKC साइजोंनि फानबाय अंगलाखा ताई कोन फान जे तंगो सोसाइटी ओ बरनि फाननि चोबा जों नागो आफ्टर जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर कॉकबोरक खालायो अब तो अखलिनि को ओंके जॉइंट मूवमेंट फॉर कॉकबोरक खालायफ्रु हंगाके तो जिनि सोसाइटी नि जे बदल दक दंगो जत बदलनो जों खबजा इभेन नरकताबुक जरा प्रिंट मीडिया सामुंताङै दंगो नेने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामुंताङै दंगो ननि बदलबो किन्तु आरो खबजा खाया देबा ओंके ताबो जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर कॉकबोरक नि जे मीटिंग थांका काइनि मीटिंग थांका ओ काइनि मीटिंग जे डिसीजन नामानि ओ डिसीजन तो जों इंडेफिनिट स्ट्राइक ने कक सालायजामा करै जों तो जिनि डिसीजन दाम दंबा जिन डिसीजन तो माने जे परीक्षानि साल कायसा परीक्षा तो 15 तारिख अब तो लाइखा ताइसा परीक्षा दंगो बसखांनि 24 तारिख फायै दंगो ओंके ओ परीक्षानि साल जे परीक्षा सेंटर दं माने ओ परीक्षा सेंटराव चिनि बरक गार्जियन तारपरे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नि बरक केने सोशल एक्टिविस्ट जत बरक गुथुमै नै प्रत्येकटा एग्जामिनेशन सेंटर नि बसखाङो जों परीक्षानि दिन फुंनिसिमि जे परीक्षा पायासा जों तंनाय डिउटी दिनाय आबनि उकलुको बिटा कारण मकसद हिंदी बेसाना थाके ता मकसद ताम कारण खाय जे चिनि चरायरो जे परीक्षा दिना थांनाय बरनो कैसा मेंटल बूस्ट अप खालायनानै नरक ताकिरिदि जों तंगो उकलुको अब कैसा मेसेज होंगाकै स्कूल बिसिङो हल बिसिङो तो जों थांबाया आरो तो चरायरक दंगो ताई स्टूडेंट टीचर रक सिमसे दंगो टीचर रक बरनो जुदि प्रेसार रिखां होंगाकै जों किसा मिसा खबर मा हाकै न आपनि एगेंस्ट एक्शन लाइ मानते नकै उनको तो आमती से तो मानी चिनी मेंटल प्रिपरेशन बा आमती नंगजाक जे साबो ब्यांग तंगनाय तंगिया अब जों सं लाइना हिनेलाय आबो से मीटिंग पाइ मानी सालनै उलो हुर खलायै ओ जॉइंट मूवमेंट कमिटी ओ तंगनाय रंनि बिसिङनो कायसा बदल इनडिफिनिट पीरियड नि बागै रोड ब्लॉकेट नि कल दिथारिखा ओंखाय ताबो कक कायसा काओ जे अब तो कोनो पार्टिकुलर कायसा मथानि प्रॉब्लम याबले एंटायर सोसाइटी नि प्रॉब्लम अब कोनो कायसा पार्टिकुलर कायसा पॉलिटिकल पार्टी निबो प्रॉब्लम था अब एंटायर सोसाइटी नि प्रॉब्लम जे एंटायर सोसाइटी नि प्रॉब्लम न हंगै बनो एड्रेस खलायना न थांफ्रु हंगाकै न एंटायर सोसाइटी नि जे बर'रक दङ स्टेक होल्डर जथन तो सामुंतांना नांगौ ओंखाय ओ पार्टिकुलर कैसा ऑर्गेनाइजेशन बर'द तामबागै साइजों खालायै इनडेफिनिट पीरियड नि बागै रोड ब्लॉकेट नि कल दिना नाखाबा ओंखाय कल दिना नाखा ओंखाय जोंबो तो कैसा ऑब्लिगेशन खालाय थांगौ जों आसो बिसिब्रु इरुमै अब नति जे रोमान स्क्रिप्ट नि पेपर नति जों रिसर्च खालाय फाइजाक विभिन्न जगह जों कन्टाक्ट खालाय फाइजाक आंदोलन बो खालायका सिटिं डेमोनस्ट्रेशन बो खालायका ओंखाय लामाओ गबो खालायका जों प्रसेशन दबो खालायका बिखुब मिसल दबो खालायजाका ओंखाय TSF याफांनि सालनि सिमिनो जिनि पार्ट एंड पार्सल दं माने जिनि जे चबाबो RSKC नि ओंखाय आफ्रोखाय TSF बो दङै मानलिया TSF बो बरनो सपोर्ट खालायगा ओंखाय जोंबो सपोर्ट मा खालायगा उपाय करै ओंखाय विथड्र खालायफ्रु हंगाकै कोन फान सायाव विथड्र खालायबायका
नाथाय अबहाय खालामना थांतानि जे चीनी बिसिङाव जे कैसा तापना बनो कम्युनिकेशन नि जे कैसा चालले मुंतो माने अब दाग दाग सिजागी थांका सोसाइटी थानी सिजागी थांका गवर्नमेंट थानी सिजागी थांका जों जे थानसा कोरुंसा हिनै सिरिक्लाय फांसिन बिसिङाव किजा चालले मुंतो वानसु थाली नगे आबरक तो चाया नगे चीनी आपिल तो नाय जो तो ऑर्गेनाइजेशन थानी जो तो मथानी जो तो पार्टी थानी जे स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज इशू अब कोनो पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कोनो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नि ब्रमनि साइचुं सिमी हैंडल खालामनाय मानुया अब जो तो मिलिबिनि हैंडल माखो अब चाबय खालामनाय मानुयसि गुरुमदारुम खालामनाय मानुया अब पॉलिटिकल माइलेज नाजांनाय कोनो मानुया तामबागे हिंगाखाय 1979 नि सिमी तब 2024 45 इयर्स का 45 इयर्स लाई थांमानि उलबो स्क्रिप्ट इशू नो सॉल्व खालामलाया बाक्सा सालायो तामबागे सॉल्व खालामया माया तामबागे सॉल्व खालामया कायसा कारण बायना सॉल्व खालामलाया व्हाट इज दैट रीजन ओ रीजन खा जतनो ओ इशू नो साइजों हैंडल खालामना नायो जतनो साइजों हैंडल खालामना नायो क्रेडिट ना नायो अरे बाबा क्रेडिट ना तो कक कतर या बोले प्रॉब्लम सॉल्व हुआ से कक कतर कई चिनी बरगरक ककबरक सानायरा जतनो ओ वान सुगमाओ सगया हंगाकाय ओ रियलाइजेशन सगया हंगाकाय चिनाबो जों सक्सेसफुल खालामबाय आमबागैनो जों सावो आबो सालसा सालनि जवा बाय जों सॉल्व खालामनाया इट विल टेक it may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years or like that. So, coba kolok salo nambagai sak tiar matang nai bekana ba amte klei khata ni matang nai. Git tini norong no chung asam sak kobogai na hama kai ambagai se. Beskang ni 24 tarik. Kha CBSE bai tuiduljak क्लास 10 नि परीक्षा दैट इज माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई नि माध्यमिक परीक्षा 12 तो पाइखा 12 तो मियाव पाइखा नकै मियाव नायदि मियावबो आं सापुं नगो तंग तिनो फोन बाय यांग खबर रखलायै बियांग तामो खां या खबर नाय तंग नकै जे जागावो स्कूल टीचर नि फोन नंबर तंग बा जे जागाव जुगार खालामनांखा फोन नम्बर कालेक्ट खालामनांखा आरो डाइरेक्टलि कन्टाक्ट खालायखा ओंखाय नुकजाखा मटामटी गोबांमा स्कुलावनो बेंगली स्क्रिप्ट सुइजाखा जेमन रमदि ताबो गबो शिशु बिहार हंगाखाय आरो जे डिउटि खालायनाय चिनि बरकनि बागै बो कक सावि मानलिया कारा खालायो निकारो के बांग्ला स्क्रिप्ट सुइनि बाङै थांखा आबार आं बोमुं खुना मुजुंया बोमुं खुयान तगन चाव ननि उमाकान्तो जे क्लाइनाय दं आरो पहिला हायनो प्रेसार क्रिएट खालायगा बांग्ला मासुनि बेसिकली वान जी टीचर रो केनो चिनि बरक ककबरक सानै खरजा टीचर तमन बबनो स्ट्रांगली अपोज खालायगा आन्थानि फोन सपायगा लगे आं रिजनल डाइरेक्टर फोन खालायगा गुवाहाटीआव मते इंगै दङ नंनि तो कक दं माने जे रोमान स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट नै करि जतो स्क्रिप्ट नु एलाउ खालायजाक ताम बागै नि टीचर रंगो खालायनके हाय अब दं नां कगया आं ताबुनि इंस्ट्रक्शन दियै दङ हिनै नुंता बानादि नै बो फोन बेराखा आमनो लां ताइ वैसा जे ननि इनको उमकान्तो जे डिउटि नै बनां फोन सावका जे मते बेपार नु ताकिरेदि इनके खूब स्ट्रांगली बसाखा आम बागै आरो हंगाखै रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर यानाय बांखा सेम केस बिस्रां गंजोबो जे चिनि बरक तो माने टीचर बरकबो रोमान स्क्रिप्ट नि सपोर्टे कक साखा बांग्ला बे मारिनाय हिंगाफ्रो बरक कक तानसोखा बुको बांग्ला बे रिनाय हिनि सुइजाक तंबा बे सुइजाक गे बांग्ला बे मारिनाय हिनि सुइजाक रे रोमान स्क्रिप्ट बाय मारिनाय हिनि सुइजाक रे गे सुइजाक से कदिं गे बनि जे मोसं मारि दिसता जुक्ति फुनुका हंखाय आबनि काउंटर जुक्ति मा फुनुना हंखाय आबनो
Taikisa jagao abo hungakai go Rani Bazar. Rani Bazar ang phone number manka barbar contact telephone phone tisali. Tambaki tisali ang semalia. Ge uloke khor maka aro mixed aro Bangla bai suni ba tongruka tai Roman script bai suni tongruka. Ge modi khlei je khobor mamani 50-50 ba 40-60 amte rong lekha. Kintu chini target tongmani hungakai Mangkakai 100 ni bisingo 100 Roman script banyo sererok suitum. Piaba o message na chung sogoi rimalia. Chung jodi tomungno miao chung protecta center guardian tai bibinno organization ni adongrok borok kurungsa thansa budul dulsa klai joto jaga no jodi basalai tonglai kha kai tini moting lakham sererok phan makam taisa nge teacher rok Bangla ban masine hini pressure ina thangtani borgo wai ni wansuna na khama ari father to boni buma fasam kiri khamo ei je kasha mental pressure create khaimani je mane abno chin borgo buzia ab buzina nang okay abono bus kango 24 tarik odino kokborok porikha to CBSE ang koinai joto sarai rogno je porikha rinai rogno noro kiriya koroya khlai kono warna kri porikha ri de Roman script bai suidi Roman script benar jodi suitok jakang kai Roman script bai suidi kebo kasonai kri kebo jodi kasokang kai log no au jaga no basabai objection khlai de gete ke sakok regional director bai tai thesa kok salai jak je chini chirai rok English background simi jara phainai rok mane English medium of pore je phainai rok borok to maximum no Bangla sinia buziya unke Bangla se pore unke borok question paper poriman ko kya unke approval regional director sahoka je jagao student ro question buziglak o jagao student ro no chubana bagai khorja translator tongnai translator ya actually abo transcriptor interpreter tongnai bujikha unke sirai ro no abo no sawo noro question paper pore maya hungakai o jagao je duty rigui tongnai invigilator phanung tong guard phanung tong borno directly sungdi sir chini thani kintu CBSE regional director thani ni simi chin thani ngotongo message reject tongo general chunu subana hine tong chunu kindly bujogoi sati ge chini borok khai kicha mukhang paya sara phani hindi okar phani chini kaisa ba by birth mukhang payang mane kaisa tongo mukhang payang nani kono kok kori sungdi tambaga ngab जीवन मरण नि प्रश्न कथा खुतुइ नि प्रश्न दिनी whole life ni career आरो सिमजे सेमै फैने आमबागे आरो कोनो किरि थाइ करै लाचे थाइ करै डाइरेक्टली सुंदि जे इक्वेशन आं परिमया आनो इक्वेशन परिबै खनारेडी ताइ आबनो ट्रांसलेट खाइ न इंटरप्रेट खाइ खनारेडी ओके हिंकाय आपका थंका कैसा ताइ जे जिनी borok duty khlainai kokborok sanai rok teacher to kobang man to borok duty rok khlai borok thani bo chini Roman script for kokborok choba ni simi koimo je o choba chini jotoni choba nini bo choba jung je jagao tongo je position tongo o position tongo no chini choba na chu ma khlai lai nai tabuk norok jeroko media ni borok norok media tongo Roman script for kokborok ni nguya piaba kokborok ni bagena rok kok sai tongo amtino teacher rok bong ni jaga to kebo Bangla bai ni sinan nangani hine kebo sakang ka bano loge objection diboi masana je phunuk di Bangla bai sinan nangna hine borok sujakta grei counter ma khlai nai counter jodi khlai mai hanga ke chung jodi lachi oi kiri oi tongka oi chung kulugoi paine abno chini message kai guardian rogno koyo 24 tariko nongni basabutui ni porikha di manjago kindly norok jagan thanglai di chungbo kafranai chini je kokborok na hamjangnai borok bo nongni ganao tongnai student organization rogno bo chung koinai norok bo joton thangai je school chini kokborok sanai nukhungni basaro kokborok subject ni porikha di na thangana 24 tariko borok basat tongdi fataro na ajugo teno kono gondogol kono dore kari fataro basai tongha keno abno enough
Sir, nora RSKC ni bukhakti hinkile je center exam unga ara thana bagil no kono planning to Planning planning to tongo chini chung I inko bo agartala o gana gani o je jaga o chung thangi mane che karan chini to limited workforce limited inko manpower chung agartala ni gana gane chung tongne okay je list inko ni list examination center list inko ni duet ni bagai je examination center list ang to ani Facebook o share klaya ta deba amtimi share klaya jagna okay asung nokok chini choba chung kaplay ngai chung puito tongo tam bagai hinkai taklai se puila CBSE go kokborok habo okay poila ni bishiwo no roman script by suijak answer script kabang ni klai phonuk ma kanga kai khali bo chung taisa kok satho asung no hambai